Uganda okwega kwekorera kandi bakabisa amakagabo ngo abukwa na ruhanga na habura abantu okugira icyo bayikorera ebi abigambire obwabirari omubureberezi bwa North Ankole omurushere omu district ya Kiruhura. Ishabareberezi we kanisa sibire byona ibikozwe muri North Ankole kandi emikoreji beirahambwa nkuru z'obureberezi bwa North Ankole Diocese omurushere Kiruhura. Abantu ba Church of Uganda, abantu ba Katonda mwenna tuyige okukola okweyimiriza kuba God's word tells us work. Work is health. Okukola kyabwa Katonda. Okukola abaganda baga ebirungi biva mu ntuyo. Yayongera ababeikiriza bona ukufayo bakarekemize yebitingwa kandi boreke kishani kirungi mbeyishuga Kristo. Amazima Katonda gagamba tulina okugobera obufumbo obw'omusajja naki n'omukazi. Amazima ga Katonda gagamba tetulina kugobera nsi nga bwegamba. Ensi yenoonya we call it secularism. The secular world is seeking its own way. Secularism, materialism, consumerism, liberalism, isms, ezo zonna ebintu ebitali kyovula abantu bagenda batwa ensinga bweyogera bagamba temufananyizibwa ng'emirembe gino. Muringo nugwo gumwe His Grace Stephen Kazimba Mugalu ayanangiriza abebembezi okweharira kimumuze gw'obushomankuzi ekyari kugira ngo eki nicyo kigarire Uganda enyuma. Abantu ne bagenda okukola ebintu ebitawesa Katonda kitiibwa okubba corruption ekyo si kigambo kya Katonda. Corruption okunoonya ebyensi omubiri okunoonya ebyensi ekigambo kya Katonda kino kyekituleetera okukyusibwa. It brings total transformation. Kyekyankyusa tendereza Yesu olye mwana gwandega Yesu. Abakristayo abatari bamwe na bamwe basimirisha abareberezi His Grace Stephen Kazimba Mugalu abo kubahereza umugisha bitoteireho no kutayayo mu kanisa yabo. Ntanga yatwire agatereza umutwe ushimiye kutekateka kandi emikono yitu ishimiye kubanegera iki yakora hazomu kija kuretera kugira ngo amagara gawe hine ekigarije kutunga omukushango tini cyo kweganyera ningashichuru kugira ngo obase kuza kurebera undi jo muntu yiwe nka wabasa kuchesta yatayisha Archibishop wa Church of Uganda kandi oyo seremu arambwire projects akozere buri kimwe cyona yareba mu rumo buriyo nukorwaha izina rya hanga yasi engiriye aharimo kushomesa kwingi ecyo kubanza no kureba ngo abantu twayemanya wayemanya nk'omushaija ugayemanya nk'omukazi kandi nimsima habo kubakamanda borutaroru orukurwanisa ebisi yago mu ihanga ryaitu habo kubebyo nibita obuhangwa bwaitu nibitenkereza yitu ntwikerereza mu kuzara nk'abaira guju habo kwantu mangu kuzara n'emikono abana nabakwereza emikono ni security kandi nibakushakira no kushakira ekyo ntukimusimira kandi yakishoboreraje. Amakuraga gashakwa Job Kato aba Sky TV agenshonga muri Kiruhura.